Banter, argen cabai rong ke boleh. Mosok bensin tok songke. Pas argene cabai sampai nyonglet. Aduh, pala ngongku. Aku, arwak bupap sampai nyolet dia. Aduh, pak keselopon ongku. Pas abe pelabu. Rosak. Rot, jarot. Apa, Bab? Remah, bun cabina. Lancar ya? Alhamdulillah. Mun cabin banyak. Kengji ya, regen pada biik kake. Aduh, kok dak reman. Regen pada biik kake. Nyonglat. Mosang ye. Tolong ya gelek. Nyaman gak kerot di kebun cabai. Nyaman di beneng orang, Pak. Kaki aja pas tepen manen melolo. Jajal pas tepen namun bi arabut benare. Pelo sampai agili keriburi, Pak. Ini butuh pengorbanan, Rod. Mun sukses ah. Iya. Cek metuen kaki, Pak. Kaki jidem, ah. Mak ngaku kelampi dinas. Engkau enter ngebay undangan, Rod. Tak tahu kan nengedim. Dan ini pelo ruang kena ngebay undangan, Pak. Oh, iya. Iya, Pak. Iyalah, kok maket ah. Iya. Ayo. Ya. Ya Allah. Jodoh tanah rakyat re. Nggak tumpuk. Sing nggak tang boy. Data pengajuan bantuan bro. Ini data perceraian. Hari ya ru data pengajuan. Tunggu lo. Mak sampai ke tos di data. Lah menoreng sembranyar. Mun kebantuan. Pada ngajuaki. Ulah letak laku ya. Pada nganti lagi bantuan. Pala. Aduh. Odi keng elop. Ayo kakek merah. Ayo. Ayo. Kakek merah. Lama tadi skater nak. Loh, skater. Skater. Tunjukkan skater Leon. Ayo skater. Waduh. Kurang tung nak. Ayo, kakek merah, ayo. Ubit gelu nak. Ayo. Njok kaki cong, tak tahu bapak saya kayak gigi, cek terus lagi. Oh iya pak. Kaki cong, peren main ji ya cong. TV ada, sepeda ada. Saya nggak loh. Coba ada apa-apa boleh loh. Walang, chip ya ada. Boneka kakek merah keluar. Ya PP semerah.
Uh, mau din sontap bro. Coba dibungkun ya telepon boy. Apa bang? Yang kok sibuk ri ya bang? Boh, iya bang. Aduh, beda tadi ri lep gedin. Ngancam din sapri ya. Leman rupa lah. Allah menudin sontap. Menurusan besar. Maka kita suruh makan. Ya semangat. Leh. Demam orang numpak ya. Yang jam peden man, ngantar kampung. Oh, iya lah cong, kerja klopen, saya bensin. Tenang lah man, tak kira setak YSN. Pakai nyaman beri yoreng. Din TV pekedi, lakar tak penro songku. Pancen sikap ong gotang bodyguard ya kena. Ngalah, siapa mau bene udin sontep deh. Lakar lega wat udin sontap. Bayi mah lah. Komentator jong. Kamu mau bensin pong. Ari jong. Pedeng HP jong. 1 M banyak pong. Karo kreseknya tak sedeng. Tak cuman sih jong. Pedeng gresek. Ati M sih dia. M banking. Dia. Karimen tak pong. Bah tenang lah. Kirim identik lah. Lemon dia baru JP pong. Apa itu? Just kebanggaan di mana yang kui. Maknya melodin kaki dan bejeri ya. Dia santai, jangan terasa. Kenyamanan kaki pong. Di bulan non. Bah, nyaman daripada ya orang dan. Ini kok di bulan dan. Keng tanggung jawab deh, raja. Iya pong. Ridim kaki pong. Iya, dari ngurus data masyarakat deh. Iya, kok mau dia? Tak kok sarain bini. Iya pong. Kagetan di bini ya pong. Allah siap berambil lah. Terus ke dani. Boleh.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tojulun. Iya iya iya. Beda perlu apa, Pak? Anu dan. Anu apa, Pak? Mosok gak kita paham dan rokok kemah. Gaya elit. Rokok sulit. Ya, Lah, deh. Kan nyaman. Omong sambil kok rokokan. Iya. ku. Cuk karo iya sampai amunya kata. Beda perlu apa aja, Pak? Anu dan. Kok ngebeli undangan? Ari lah. Mele model ngapa? Korse mele model singa lapar. Anjay, selebel. Oh, Sri dan. Gaya dia. Oh, iya. Deki mon mare, kabarnya bingung. Oh, iya dan. Kok mulia? Kengen. Supaya pada bi selain harus si dewe. Be tenang lah. Saya nggak loh. Gaya. Ayolah. Ayolah. Saya ngate. Bos! Bos ini bang! Beli bensin bos! Ya berapa? 6 dah. Boh, Hitung boy, bos. Mun beli banyak deh ya. Tak melu deki lain. Tenang, bensin banyak. Ini seporan si auta. Kolan ruwet. aduh. Karing kau tak bebas saya, bos. Teng kena engkau dana reh. Niat awetang, bos. Kaki jadi rem. Sering lebih ditulis. Ano yung kilo siya nilang ucap melihat yung dari awetang. Macam nyaman gitu yo, reh. Engkau mau ngocak oteng, bos. Ya tak kira keluar kaki, bos. Cina, catat lah. Gampang lah. Pasti deki boleh lah. Saya nggak lah, deki ongku lah. Mari lah kena. Ring ke sana, Cok. Marilah. Ada rem apa? Nyar beletang. Hari, Cong. Ada penerima bansos, Rek. Boh, engkau mata oleh bantuan po. Cong, bantuan Ria. Kebe rakyat sekurang mampu. Terbilang miskin. Kakek ende. Ecap miskin. Boh, yang jauh. Lemar kena ji, Cong. Apa boleh bantuan Ria? Taduna kebe orang sekurang mampu alatku. Contohnya, sengak orang tua, selansia.
Oh tabe, rada sibi-sibi bener orang tegas nggak kaki Cong. Iya, Pong. Pasti nyaman je beda iyo orang. Iya Cong, memang begitu. Kaki jadi emak. Arya, ngurus undangan pupap re. Apa lu? Le, aji kan bese Cong. Iya, Pong. Oh, kerbui je. Oh, apa gidin? Sontep je. Ayo, Bong, kau bisa, Bong? Cong Udin, Apa, Bong? aduh siapa? Bungkun ah. Saya pengkir fupa bro. Tak tahu ki ya, Bong. Siapa ya? Ada pola nah, kudu masuk ke data. Le, aduh tak fupa. Pancen lanceng sokongku. Pap. Apa? Dina lu. Oh iya iya iya. Beda apa, Bong? Ano Cong? Engkau tanya. Aduh siapa nyaman? Pengkir bungkun kaki bro. Be, aja bu ojeng nyaman, Bong. Apa? Bojeng Cong. Berarti bini dapat pelo ya. Ya untung bae Cong. Bener bu suap nyaman. Sampai kena yang suap. Pahala. Hahaha. Bahaya, Bong, mon kena yang suap. Can kaki apa lu Cong? Iya, Bong. Ya nyaman, mon ki apa luang. Bakal banyak besena. Dan sapedin. Nyaman di beneng orang. Iya Cong. Nyaman coba deh orang. Ayo Din, boleh. Maju, Bong. Bah, reken kau itu nak ada, Bong. Beh, gimana ada tabeng Cong? Menor wah. Aduh, palang. Bang, beli bensin lu. Bu. Iya, Bong. Kak, bensin kak? Berapa tuh, Bang? Beri 12 lah, Kak. Alhamdulillah. Oke, Bang. Tapi tangkin yang terlalu liter, itu apa beri 12, Bang? Bah, 12 buka. Siapa ngajak 12 liter? Kar perak. Kuli kalah lah. Tung bay. Cong, Apa, Bong? dia pasal 12 Beda, Bong. Bejeraki lu. Dia pasal lembaga kapi. Ada saya gorsa. Duh, apa rean. Ya, Kak. Sudah pesin longset. Kutar cuk kumpul kakek merah. Pas lah ya kak pesin ah. Buatan di otang dia. Depong. Satos. Cina lalu enggak. Ya kita bejer. Terang bisnis bensin. Sebenarnya saotang lah. Tahu dah pong. Lesung rasa aki orang. Siapa saotangan kak? Depong. Aji bercatat telah. Mak tang nyama. Di atas kita ibi kak.
Pala, sabi mo matang mura. Jatuh pak Jarot boleh. Tang orang TV. Pala. Padahal jatah bulanan ke Beijing je. Lancar. Ya kalau bensin sampai tang totang. Malah nyaman aja. Iya po. Aja nyaman je beli orang. Pong, betepang bulu. Ada gerangan apa, Pong? Gerangan-gerangan bahasa teko je. Kok mau lila, Pong? Mau lele jo. Iya, tabu sake. Wih le jo. Laku burun le yo. Ya ya. Deng maka ke jo. Antara Pong beli bensin. Beh, agak masuk ke jo. Ntar kapo. Boh, arah apa, Pong? Pancen nyaman daripada yore. Kan meli antara kapo. Jajal kata tangken. Pas awo tang. Ini jasa kasa, Pong. Walau tengah sahur. Kamu sini satu os. Utang bensin je banyak. Iya, Pong. Iya kak, bensin kak. Tang-utang lunas dia. Iya pong, sekelangkong pong. Aru wajar pong. Taki utang, mereka boleh. Wah iya pong. Celok sudah bawa lu. Turun. Apa, Bos? Oh, dia tiak salah man. Oh, tangkap menyaur. Yang kampuro. Apa yang menyaur tong TV ria? Apa? Terus di kampung secara pakar ya? Iya. Terus ada mana ria? Lau tabang. Marah. Sanglong wah. Sanglong dilaji lah. Turun. Pakir, Pong. Bener pinter. Kayak pinter ngakal, Oh. Ambul lu kena demak. Mau muda remah. Cerita tadi lah, bukan dina. Kayak bodi sekorang, Pong. Apa jo? Pesan moral lah. Nggak aku pesan moral jo. Cek pesan moral sih, kalau boleh buruk jadi ngaji. Apa tidak aku? Ayo jadi ngaji. Dei jetretan saungkun nah odi nekah ada senyaman nyaman nikah cuma beda orang lain sebab engkau bi kakek kebanyakan ajeling kesenangan na orang lain tak pernah ajeling kesusahan orang lain sekadin ben boleh pesan ke Bayi Udin tetap semangat, jangan pernah menyerah. Uang yang hilang, biarlah terlupakan. Tetap fokus ke depan, kakek merah pasti terpecahkan. Sampai semua tergadaikan. Sekadin. Gampang nih, Bos. Senggol dong. Senggol dong.